Sibyo. Sinzi niba wibuka ko Muhire agiye ko dufite poromosiyo yo kujya hanze. Haburaga iminsi itanu. Deja hari umuntu uri hanze bavuganaga na Muhire. Tugomba gukomeza kontaktana nawe. Kiza ariko sinigikoreho. Mu by'ukuri sinzi ko hari uwamusimbuye. Muhire hari umukozi mwiza. Ibyo nababwira tugomba gukora cyane. Bizadufata igihe kinini ariko tuzabigeraho. Ni uko dufatanya. Muhire ubwawe kandi ndabizi ko tuzagira ikintu. Muhire yankoreye ibintu byinshi cyane nkigera muri Kigali. Byose ibyo bibabaje. Bibabaje nuko gusa apfuye nta kana nsigaye ntanakoze ukwezi. Nuriya ati Karame, Tereza yanjye ntabwo araza. naje umubwire ko mushaka. Ndaza kubabwira. Samantha. Ndagushimiye kuko uri mu bantu batumye nanjye ngira iterambere. Nta kibazo. No. Muri iyi mpamvu bakakira umutungo tubona yagize inde mukuru wawe please igihe cyose utari wavuga kimwe cyose ukoze aturage tuza sibyo. Niki habaye iki? Muhire
Muhire. Muhire ntawe upfa. Nguyu. ntabwo turi kumubona. Ari kumbwira ngo nature. turi kuko wakoze iki se? Ingabo waturiye. Ari kumbwira ngo nature. Ngaba hari ikintu kibi wakoze ukakiduhisha. Ikintu kibi. Ikintu kiri kujya mbere hano. Görüşürüz. Onların uçağı. Allah'ım bırakın beni. Namo kupagacha. Utagira igaruriro. Twamaranye igihe kirekire njye nawe. Umunsi umwe nibwo umuhungu wawe Muhire yaje. Ansaba ko nabana nawe. Mu by'ukuri nabyemera ko namukunze. Ahubwo nari mukurikiyeho amafaranga ye yari afite. Nyuma kubana na Muhire ngeze i Kigali, byarananiye kubona afite uwo nakundaga by'ukuri. Naje gufata umwanzuro nsubira mu cyaro kuzana uwo nakundaga. Tubana i Kigali. Ubundi ko niba wavuka ntabwo gutaha. Ntabwo gifite amavuta. Ntabwo nawe. Bite se fara? Bite? Alfa. Alfa, evet. Bakora diri. Mwabisoje? Biradukunda. ubona n'ikirere ko cyahindutse. Estamos embarazados. Pasar por agua no hay.
Kora mwampana. Ndagusaba gusabiriza. Naho gari. Kora ye. Alfa kana kama. Ndaho je. Chimana ya duhayo uragishimira kuko nanjye akima uko nyine. Urakoze. Kirye ni cyawe. Uza amafaranga sengana aba yavuye kure. Ah, minga! Jesus! Oh my God! Mingisa! Para! Sauranganse. Saya sayambi. Amakuru i Kigali. Neza sanarimba kumbe. Twiza. Ni karibu nyine. Asante. Yesha cyafara kiri hehe. Kumukabande kuvuga. Ndagikumbisha. Sikutabimbye natarashyira ijerekani kure. Ariko nta kibazo. Ushobora ko ndi umusore. Ndi umusore? Reka muririmbire kandi urabizi ko mukunda. Isi yanze yimbanye myinshi nguwo mutwari co ni munyakire. Nizawe urarura muhoza wanje wandutiye benshi. Nukuri ndagukunda pe. Minga! Minga! Donga kari. Yes, baby! Para kari. Chami nuko wabaye. Chabaye mwiza. Kana ronda bana ngo tusigaye wabo. Sigari wiki. Bana n'isati. Bisigaye byarumbiye. Umva wetuza. Nakuzaniye Imana hano nawe urahita ndakufana namwereke wose. Yandi rawa zawe. Kubwira bishoboka. Ndabisika kwande. Gusa urabizi ko nta wundi muntu nigeze nkundanya. Njye nawe gusa. Niyo mpamvu nifuza kugukura hano tukajya kwibanira. Kandi baguye byinshi. Urabizi ko nanjye bakunda. I know. Nta kibazo. Ndumva nishimye. Nanjye birashimishije. Rero mu gitondo kare turazinduka tugenda i Kigali. Mu gitondo. Mu gitondo Okay, nta kibazo. hari ibintu ngiye gukora kandi ngomba kurara mbikoze kugira ngo
gitondo tujye tugenda ndagushimira Nishimiye n'Imana wanjye. birakoze so ndaje mu kanya ubwo nari ndi mu cyaro najya muzana nibuka yewe karibu nane muganga ahonga tanga umugongo kwimo gake nabyo kuyindi bityo nyine ahonga wifuza iki washaka umuti wo kwica umuntu yaga setse kamaze bakurambere birabaye abakurambere wahawe ikaze yaga setse ufite amahirwe ibyo usabye bigiye kuba abakurambere bamaze kwemera ko igisigaye hasigaye kubahamagara maze bagufashe karibu nane mganga nane karibu nane baguru ryagaryaga buryogo panda kiryo baguru ryagaryaga biryogo tukulemu baguru ryagaryaga biryogo dawa ya kuua mtu hiyo ni kazi ngumu sana, na kila kazi ina masharti yake. Hiyo basi kile utachokifanya, maana ukiua mtu ujue na wewe ipo siku na wewe utauawa. Tunaelewana? Ndio matatizo utazopata utapambana nazo. Usijali, hapa kila kitu ndio mafuganyo wabyumvishe. Uwo muti ugomba gushyira mu buryo ushaka kuva nyuma y'ukwezi ariko karibu
nane muganga nane karebo tu ushobora kugenda tu Ingawawe ni wowe mukora koze kwicara ndetse nimaze kumwanza mu cyaka byose babyarabaye waje nkakubaza musanzwe muteye n'ahangaha nagiraga mundangiriye inzira ishobora kugeza kuri kaburimbo ubusore hano nari ndangije ibintu ndi gukora kamfata nk'inzira kwereka Caminha. Ok, sinariza rwose. nuko warakoze kunkora mu nda muri muririza gutya we na migana kugira ngo mwice ubyumva neza yewe ntabwo namwishe uzabishama ntabwo nikize mwica aho tuzangane wanjye niba utaramishe wageze muri ino nzu gute muza mukina umukino uri musaza we mwebwe beki none uri muririza nyine ngo babone ko wakize agahinda njye ntabwo uri bumvishe ukuntu nta ruhare nabigize byose nabikoze kwa ngukunda ntabwo nari kubaho nagufite nimba kubera iki wakoze mwamukoze kuko n'ubundi mwarakoze kandi ndabashimira mwambere ababyeyi beza urabona itandukaniro rya Kigali n'icyaro n'umuntu utandukanye
narabibonye kabisa Kigali ni ibindi. Ku kazi biragenda nta kibazo. Abana biragenda nta kibazo kabisa. Okay, shari byiza. Nanjye ndumva njye kugurira akazi gashobora kuguheza amafaranga aruta yakaya wakora. Mwamukoze Nyoko bujari hehe? ari mu cyumba kandi mu bwawe. Okay. Imyaka rero niyi ngaho gerageza. sawa. Nabibonye kuri umwana mwiza. Abana kabisa. Ya. Ya. Kiri cyo gerageza kabisa. Shari ibiryo ni ibyawe wenyine. Umwana ni ibyawe. Shari nta kibazo. Shari ibiryo ni ibyawe. Nakugende. Yaga. Umunsi uzashaka umugore uzabona kwitanga gutekereza. Amusatsi yacu. Nabishyimbo bihari. Ibishyimbo byari bihari ariko. Ibishyimbo n'abanyacyaro kweri. None ati wazanye ibishyimbo. Urashaka kuba igikara. Rega ibishyimbo nibyo Wazanye byagiye. ibishyimbo. Byari igikara kurenza. Ibi biryo biraryoshye kabisa. Ugomba kubirya utabimenya. Ubundi ni iki? Shari uyu munsi watetse neza kabisa. Merci. Biraryoshye. Ariko Okay, nta kibazo rwose. Uyu mupira ntabwo wumeshe. Shari, umupira ntabwo wumeshe. bari kuzana komite hano bari Muhire! Amagara abaturage! Kubera njyewe wica umuntu. Ntabwo ari kubikora. Zibagera kubwira imikino yawe. Ntabwo natekereza kumukora ibintu nkabya. Ntabwo nafatanyije nawe. Dera, uriko tubikumva ntabwo namwishyura. Pinga. Musohokere mu rugo mugende. Nuko mwarakoze kwicira umwana. Mwankoze mu nda. Mugire vuba! Musohokere mu rugo mugende. Mugire vuba! Mwakoze. Niko bimeze.
waje nkakubaza muhoza wanje wandutiye benshi ndimo ndabiri hano turacyasigaye gufata gatatu subirayo imwe stand by urava muri biravuga ubwo yarushye stand by bano bose twasoje n'abafigiro bariko barafigira kabiri Valence muganire rimwe action iki kajya bafashe utwo tuba turi gukora umuti stand by kabiri and action uyu ni bwo avuyeho stile reba ukuntu yambaye ko mudashya we ko mudasha haguruka noneho uzahagarara imbere kari kuduharuka yegera akiza muri kigo bayo bagufasha gufata fata y'ikara bari gukora Valence uburozi burakoze Yamarja asigaye close up ya byari bari kuganira zose ntiyakwica umuntu byari ari bitama nanjye yewe tugiye gufata oya you like na giri kugahanagura ako kari kuruma ntugahanagure yibra ntugahanagure turigo ako ni ibyacu da uburozi ari kumenya buri wese shaba bajama tipo tetema ubu burozi babukunze aya twende wanzira kamera cyangwa kamera meza kandi mwabisize abagano kw'amata gafashe buryo umuntu wamara
ararashe abaye Asumani yapfuye mu cyaro. Asumani yagiye mu cyaro. Kugishimbo kukibuye Oya gusenga. Ibyo gukina ntabwo ari ugukina filime ni akazi tugiye gukora on sait jamais ejo bundi bishobora kuzatugirira akamaro muri mode y'ikiringo ihangane tugiye gukora sene igoye iri butume dusubiramo kenshi kandi kugira ngo tubarekure hakiri kare tugiye guhera kuri sene ya twese ko tungana tuze kubarekura saa 5 saa 6 hanyuma dukomeze n'abandi hari abantu twakoranye practice bazi ibyo bari gukora ariko hari abandi batazi ibyo bari gukora